kyakabi kyemukola okuba kwa media mwebale kubona mboozi daife era mwebale kusubscribinga tusaba yakaba kali kusubscribinga mwena mujje mu maiso okutwegaitako awali kigamba subscribe olkono nabanga otweyunzeko awazira kulonza eriyo omusaada mukulu eyasazeewo okunwa obuta yaite oluvainuma olw'okufuna omugalo omuto wabula omugalo omuto namutaako Bukwakulizo bungi yamukoba ati ajje agobe mukyala mukulu. Omusaada ono yamaze naye emyaka 15 era nga muli n'abaana mukaaga ati ajje amugobe mu maka trading center awo era yakuba omusaada ati goba omukyalawo nzonte munumba eyo ndikwenda era onkolera iduuka. So omusaada ono nakumatiya kiyakoze yena yajja okugoba omukazi w'omukulu amugobe munumba yakubya ati vagano n'abaana bo tikabenda nafunye omukazi omuto yendi kwenda idde wano. So no mukyala mukulu olwalobye olunaku ebintu byamusobera. Omukazi omuto yakuba ati nze wo batasobola kunta munumba oyo wo batasobola kugoba oyo mukazi wo oyo omukulu zira ndi kugola tojja kuba ninze. So yabwenenga bimusobere kiyakoze kunwa butwa yafa era nga wendogerano abakazi bombi abalesi bali awo bwerere abekyala butena abatandise okulamuza. So naye emboozi yetulina yonna kolwa leero nze yolisigira yaziti nkoya abakali kusubscribinga musubscribinge ku YouTube channel yaife eno YY Media. Like and share our videos. You can also follow us on Facebook. So nekyo omusaada ono nakumatiya abeere ni mukazi we mwogeza tape nga wembakobere nti bamaze mu bufumbo emyaka 15 era nga amuli n'abaana mukaaga era nga ndino bategeeza nti akaseera nakumatiya kabeere muno omukyala ono mukyala mukulu mwogeza tape embe atebeere nungi babeere nga balimanga bulime okwebesawo balima buduuma obundi balyako obundi batunda era nga omukyala nakumatiya ali ni naiduuka mu trading center. So omukazi ono emberi awo wabeera atanga obunaana ng'omukazi atunda bunaana awo emberi kunumba yibweri mu ka center. So bano omukazi ono abeera omumbeera yayo nembi okutuusa n'okuzaala abaana bano kuba abeera n'omukwano eri omwami we nakumatiya nga amwenda ino wabula kiboneka kafiiga kagire nga tikakaali kalungi abe yatandise okufedinga mukungu omuntu eno omuntu akuzeemu ate azaire ku baana abangi. So abeere nga takasanusa nakusikiriza musaada ono nakumatiya. So matiya kiyakoze abeere nga yatandika mu senta okubona okunoonya ku bakazi abandi okwendaku era nga weyagwira ku mugalo ono Morini wa kukyalo kuno wa myaka 22 mugala mulungi alina akabi n'asagala anirira ayenga ekiriwo nti yajjaku mu bufumbo yazalayo kuno omwana mulala wabula obufumbo bwamulemerera. So yeyira ku kyalo kuno yakatya kanende ku kyalo kwange ebyo obufumbo byakolaki byalema. So Morini engeri abe yatambula mu center okuida okugula ku chapati omuwala omuto asagala anirira alina omuzigo nakumatiya nga takwana. So nakumatiya lwakwana Morini yaikiriza wabula Morini olwamala okuyikiriza yamutaako Bukwakulizo ati ng'oli kwenda okuntwala okumbayiza kyolina okola ndikwenda enumba eyo erimu omukazi we omukulu ndikwenda omukazi oyo omugoba aveewo n'abaana baveewo enumba eyo yendikwenda mwendikwenda okuba era ontere mu bizinesi ey'eiduuka. Pegano Morini yajja okukyogera nga n'omusaada yena nakumatiya yakowa omukazi ono omukulu olw'okuba nti fwigenda ebeire nga tekasikiriza nga yakayirikamu olw'okuba nti amuzaalira ino. So yena kiyakoze yagireyo omukazi omukulu ng'amukoba ati ndi kusaba onvuireku ku munumba muno
ndakupangikiza n'abaana bo ndi n'omukazi wange omuto ye ndikwenda okwizaamu era ne bizinesi ye ndikwenda okumuteera omwo. Omukazi ati oguno wange wagutyamisa nze nvuga nonjega n'abaana bano nakumatiya yakati idda kujja. So obutagemagana bwatandikirawo kere yatandika omukazi yakati nza wenja n'abaana bakuba ati mama tova gano tuzawe tujja. So nakumati omukazi kyakoze yajja kwero C1 yakobera abero C1 ati omusada ikwenda kungoba munumba n'abaana mbaye kwenda kutama omukazi muto. So abero C1 kye bakoze bayita omusada nakumatiya aide musonga dino badigayegayemu. So nakumatiya kiyakoze yakobye C1 ati nze tijja kuide ya ikyendi kwenda ndikwendo yanvuire munumba tikamwenda abero C1 bakati anti damwero si yaroba nakumatiya yabatisa ati ndikuja kwetuga we munemera kunimwingiza mu nsonga dange nja kwetuga bale bakati totukobera bya kwetuga tutukukweta mu nsonga dero C1 idda tumalize ensonga dino. So kiyakoze yagira okubona ng'omukazi omuto ng'amukubira isimu ati muna nse ndikuvaako nakuno ndikwegirako mu mikwano gyange mayuge ebyo biri oti biremye. So Matiya olw'okuba nti ayenda ino omugalo omuto yabeere yakabona Morini kiyakoze yajja mu kibuga ekyeiganga yagula obulezi yaguza obulezi obutwa era yavuga akagaali ke era mu kyalo yagema obutwa yabunwa. Bale bagira okubona omuntu yesibire munumba nga tali kulwigula olwigi okukonkona olwigi nga talwigulawo basi nikabagira okulumena nga obutwa bwabwe abumukubye ali kufuukeera ibovu bamugema wuyo nakwafwa vakuna butwa vakuna ensonga d'abakazi bamulumusa mu idwaliro ikulu ery'eiganga bagira okumutuusa eyo nga takaali mukawulira nga afuire. So nebyo ebyagwirewo omukyalo owundi kumbali gwayenda awo nagafwa obuzibu obumutuusizaawo lwabaire lwaduuzi ensonga ededde babaye bafa dayira buto era ekigambo nga kyali kubisa mu munwa kyakweyita nakumwa bulezi. So lwabaye lwaido omwami oyo yatuukiriza kyabaire nga abisa mu manwa ati nze nja kumwa obulezi bavuire mu maka gano mbalekera amaka gayo era lwabaye lwaido yakituukiriza yana obulezi twamulumusa mu idwaliro ekyembi twagira okumutuusa ng'obulezi bumaze okumusalasala. Yayenda akukuuza omukyalo naave mu maka gano asobole okuvaawo keyegemya nti omukazi n'abaana bwe bakula tibakamutegeera. Awo nagavuire obutabanguko omukazi yatuuka okuba atya ndikwenda mututyange bino bye twakola naye yaife n'abaana ntavaago n'atunda ki bintu byaife bwe namwese twalagaana bulungi esaawa awo neyavuirire esaawa bwe yatuuseyo okujwa tube ku meeting n'executive yange amawulire agaide mu executive ntyani naku Matiya yafuire oluvannyuma olw'omukazi omukulu okuva mu nnumba aleetemu omukazi omuto yabeere yakabona yafuna embwa etimya nsonga omugalanirira. So yayenza agobola omukazi omukulu yamaze nayo emyaka 15 mu bufumbo era nga muli n'abaana mukaaga aleeta ono omuto eyafumbirwako n'ebirema mbola omukulu yafuedinga figa yawaako. So yagira wabula byagira okumenkereza nga obutabanko maka nga oli kubona nga afuire olw'obutagemagana obwabairewo nga yaise era nga wendogera gano omukazi omukulu yasigere mu nnumba ye. Ono omugalo omuto yamuvuire ku ebyo tutuusa ku kyalo batukubira ati yagemyemu ebi yagiire mayuge kudigida mu mikwano gye. So mwene yafuire ono omukazi yegomba nga Morini buti yaigire kwedigidira. So nebyo ebiriwo naku Matiya tutuuse waaye nga abantu bali kulira bulire abataka bavumirira ekikola kino bakuba ati omusaada kiyakoze tekyabeere kya mu buntu ati yabeere omu magezi just omukazi w'omukulu endogo omukazi w'omukulu yoli mu n'abaana just lwamukwano nti obwo ino omuntu owundi. So nebyo ebyabairewo
amawulire gano tugaleeta ago mu byalo tutaamu ssente twajja twaganonya olw'okuba nti gatuwa ekyokwega n'ekyokusoma. So ewova okuwuliza sitooli eno kansubire nti ofunyemu ekyokwega era nsaba of course to give us your take in the comment section. What do you say about this case eyo neyafiire? What's your comment? You can share with us in the comment section. Ki naku kyakoze kyabaye kituufu? Omukazi omukulu yabaire mu nsobi oba omugalo omuto yedi n'akyankalani ebintu yabaire mu nsobi? Nze Yolisigire Yaziri.